Ka-Office jang Deputy Commissioner East Jantia Hills, rengkat ka jang Trelang Katanat Social Welfare, ka National Institute for Locomotor Disabilities, Kolkata, ka Kerman Foundation, Batkiway, hini ka sengi kila penong ka screening camp, na kabentaki breu badon ka jingduna ha ka dikotmet, ha Jantia Eastern College, Klirian. Kajing temu juga ni ka program, kalong ban penrong kertengi ki baduna dikotmet, na kabenta bakinyo kilat jingerap bapher na ka sorkar, bakentup kitiar kitar bat ki skim. Nakaliang ubah Kerman Shela Menteri Badai Pej Katanat Social Welfare haba ajeng kran hakani kesni ula ai mensie mi kilong kemi bar kilong keparu kumju kitu ki badon jingduna da ka ba yathu bana kaliang ka sorkaru kala persang ban shna kilat kirenti kenang ban yo ka ju ka hok klem da khen ki badon jingduna ha ki banta ba pher jong kamen ha ka ju ka por ula yathu ru ba en sedang ka self help group na ka banta jong ki baduna du khonmen namar makiru ki don ka jingla kumbalong ki wei Layo ru kajingkran hakani kasngi na u A Baranwar, u Deputy Commissioner East Jantia Hills District, na u Fornes Dahar, u President Kerman Foundation, na u Mithun Roy, North East Convener Saksham, Governing Council Member NILD Kolkata, na ka R Pasa, District Social Welfare Officer, na u S Marwen EAC East Jantia Hills District, Patkiway. Kita kesap, woblai ekerpang ipi, kawi ko apnai ipi, ngahi pormar marsen so aya keniga. Department Social Welfare kita ki group kini ki waduna ya khotmet ki wan khamtam ki ongi dikten panar mohoi sa per ki ongi wathla mo kita ki perlo ki bom chna pai haite por wan gi ta em to so asagabi department ongi printing stationery hagte printing stationery introduce wato yakini waduna bom yo le usdang no i print ya ki kot ni banta yong ki yo puregi haite kot unto di tho gi du plom tang wadi print gi di so gi kam gi pin wadi at hete kot ledi tebabis nyau hi wat tang ledi pai hi yu hi kam normal hi sao thu hai i ki bo pai yi pure ye gi te ki kot lampur lamman gi te ki expert ha gi te ki line mo hete por wan gi te ki perlok on ki chim pure gi ni kot ngaw kwa pai bo to hadu kan nus khet kete ka sap yo ki marsen tbaw ye gi te ki line on pure gi wa ro ite Dia pura orang gini bekla gi print hi arli teli gidak ki bekla. Hadu kata ga sap yang teu bom chenau pai tang lomba gi jing ba yang o you identify le ni you pura thik ke you tho ite. Ni ba ite tho ki penar jai. Do kulom le tho gi de ki te ki print le lang. Te hini realize o bat sang thu o to kini ki bru ki wa chna kerpang bla ha ki gi te ga sap. Te dali yonga ki bok ki riang ipi Hamban kita ki bro ki wasnyau sa den leni kita ki bro wasnyau parab ha dei kenya I kam ki wo hayung asem gi yong pi I wi kre lang churup ne banta ka society yong I yo man gani kam ong I kani ne leng yo sarkar le perchang yochna wo ong ki barrier free pai kete ga luti hete le di pai pi bon na perding I perkhat ile wachna ne leng yong principal ya kini ki luti ki wa mem kendon kani to ga jumut wo man accessible ni wo man bro yo man equal kiwa biang keti biang kecat le yo lagi kiwi waduna le hete benta ki yo yi ki lai de wheelchair le de nunu tiar wa ki yo gi kete to ko jingmut yo sarkar wa hai ni perthai kan ni de perchang bha ki yo lai luti wa kapnu peman equal yo woro mem waduna de khmat mem waduna kecat mem waduna woro le di ong bi chunduna I ki bru yo bi ni le I ki chunduna wa bon ba I ke yi ki chunduna khamtam Yanga, yagini ki perlu ki bobon hini, tok ke mindset yo yang I, lene kete ke jingmut jing perkat yang I perkat I betul, utai usi, yo wo beklau riam, ong utai o mut jaji ki bro, teni tidak woro I ki cunduna sudah MHI, ile wem kamu mulai ke school, ki college, tok yo I pendap penbiang I kete cunduna ki yang I, tele di tok ong I dadap lu di woro ile wem gini ki college, mem jingmut de college.